Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakini. Otabero, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tubakini. Otabero, cha-cha, baganyeo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Asorego, nabago, bayapani, kokomoko, akoraka, nakarte, balikani, napokoma, bolikando, kazabu, elumumba, nakalondi, boliatombe, kamikatu. Gavana makamu Jean-Jacques Elakano Jogo kwa sasa hivi unapatikana kwenye festival ambayo imeandaliwa na Baraza la Vijana mjini Baraka na tarafa la Fizi. Mada kuu ni kwa ajili ya amani. Utambia nini raia wa eneo hili? Nashukuru kwa kupata nafasi ya kuja huku ambapo nimekuja kuwakilisha Mheshimiwa Liwali Jean-Jacques Purusi, na kuja kwetu huku ilikuwa ni kuheshimisha vijana. Sisi tunajua ya kwamba hakuna nchi inaweza endelea bila vijana. Na leo nilikuwa Msal ambapo nimetoa hotuba na kuzindua kikamilifu festival ya vijana wa vile na teritwari ya Fizi ambayo itafanya siku 3. Inaanza leo, itamalizika siku ya Mungu. Kitu naweza kusema, niliambia vijana waache wasisinzie, waache kusinzia, waache kusinzia, wawe wima, wawe macho kutukosoa sisi viongozi. Hatutawakamata kama waadui. Hiyo wakati imepita. Hatutakamata kama waadui. Na niliwaambia wafungue macho zaidi sana kuhusu dhahabu ambazo tuko nazo tarafani Fizi. Angalia kisi tuko hapa mvila Baraka, nenda huko Misisi, nenda Nganja, hakuna lolote. Wakati tu mwa hii tarafa la Fizi, habari ninazo mimi, sekta zote 4 za tarafa la Fizi zina mali ya asili na ya udongo. Sasa Mungu kaambia Musa, una nini mkononi? Musa akasema nina fimbo. Sasa sisi tuna nini? Mungu ametupatia vitu vya ajabu. Kwa watu wanajideveloper mu desert, wako wanajideveloper hawana kitu. Sisi Mungu katupatia fimbo ya ajabu, dhahabu. Tanganyika unapoangalia nzuri, unapoenda mafasi Saugwari kuna petrole wapi. Sasa hivyo vitu tutaviachia nani? Inalomba wa vijana washimame ili tugombanishe wale wenyewe wapendi maendeleo. Na kwa kumalizia, nimesema ya kwamba maendeleo ndio chama chetu sisi wote. Mimi kama mtoto wa Fizi nimemwambia kwamba maendeleo iwe chama chetu sisi sote, kwa sababu unaweza kuwa au kuzaliwa hapa ama uko mtoto wa Fizi, lakini umekuja kuwekeza Fizi, unakuwa automatiquement mtoto wa Fizi. Na mtu kama yule ifo kumuproteger, kumulinda juu anapenda Fizi. Na ikiwa hata sisi ambao tuko viongozi, vyama vyetu ama sisi ambao tulichaguliwa atufanye mambo ya maendeleo, si tupatie tena mandaa, itakuwa na maana gani? Wamechagua Jean-Jacques Elakano, anafanya miaka 5, hakuna kitu alifanya kama maendeleo wa kuchangia, hakuna. Sasa nitakia kulomba mandaa nini? Ila wale watakaofanya mambo ya maendeleo, maaction ya maendeleo, muwapatie zaidi na zaidi ili waendelee. Kwa hiyo ninayo imani ya kwamba tutashikamana mkono kwa mkono, tutakamatana kuanzia vijana, wazee na wababa, wamama, ili
tuchangie kwenye maendeleo. Baada ya miaka 5 Fizi ibadilike, kukuwa milionia. Kuna vijana deja wa miaka 12 nchi zingine aisha kuwa milionea. Sisi hatukupenda kuingia kwenye uchuruzi, tuliingia msiasa. Siasa unatumikia raia. Ukiingia kwenye uchuruzi fasi zingine, age ya 20 ans 25 ans 30 ans aisha kuwa milionea. Ukiuliza hapa kwetu nani ndio milionea? Hakuna. Unaona, eske ni kulopwa ama ni nini wakati tuna dhahabu? Kwa hiyo tushikamane mkono kwa mkono, vijana wafanye nguvu ili tubadilishe mambo, na wao na tukosoa. Asante kiongozi.